Assalamu alaikum урматтуу Ошколардын көрүүчүлөрү, биздин кадырлуу катталуучулар, амансыздарбы? Бүгүн 2020 жылдын 14 октябры. Биз Баткен областынын Актурпак айыл өкмөтүнүн торговый мал базарында турабыз. Бүгүнкү баалар кандай? Биздин канал менен чогуу көрүңүздөр. Эгер биздин каналга каттала элек болсоңуздар, подписация кнопкасын басып катталып коюңуздар. Видеону класс басып бөлүшүп коюуну унутпайсыз туугандар. Торговый мал базарында баалар кандай? Биз менен чогуу көрүңүздөр. Акырына чейин көрөбүз, класс басып бөлүшүп коебуз туугандар. Бул жерде баштаганда эле жылкылардан баштайбыз чыгарылышыбызды. Бул жерде баа берип жатышат. Кайсыларга канча берди билебиз. Ушул эки кулунга, эркек кулундарга баа берип жатышыптыр. Учурда ушул эки эркек тай кулун баа болуп жатыптыр. 42 000 сом учурда баа берип жатышат. Бул жанында турган чоңу жазга бышты дейт. 3 жашар болот экен жазга. Булга 50 000 сом баа берип жатышат. Ушул жерде баа болуп жатат туугандар. Эскерте кетебиз. Бул ортодогусу эркек, бул чекедегиси болсо ургач экен. Экөөнө 42 000 сом баа беришиптир. Бул бышты, жазга быштыга учурда 50 000 сомго саткан жок, 50 000 берди базарда. Берки экөөнө 42 000 сом деп дагында эле турушат талашып. Ушул жерде баа болуп жатат. Кара быштыга 55 000 бул жерде берип жатышат. Аксакалы 55 000 сом дейт. Берки экөөнө кулундарга 43 000 сом. 56 000 сом унусуна беришип атат. Жазга быштыга 56 000ге чыкты. Берген жок. Үчөөнө башка баа жүрүп жатат. Учурда 98 000 сом баа берип жатышат ушуга. Үчөө биригип кетти азыр. Ушул жерде 98 000 сом берип жатышат учурда. Бул байтал экен. Бул эркектер 1,5 жашар байтал менен 1,5 жашар эркек тайлар. Үчөөнө 100 000 ылышты. Бул үчөөнө 101 000 сомго берген жок. Буларды 100 000 сом бербеді. Экөө ургач кулундар экен. Буларды 30 000 сомдон кеми бар деп турат. Жашына жетелек ургач кулундар. 207 000 сом беришти ушул жерде. Кайрадан ушул тайларга келебиз. Карасы эркек. Экөө байтал экен. Калганы 4 эркек. Жалпы баа 207 000 сом баа берди базар, беришкен жок. Эскерте кетебиз. Зардалдан алып келиниптир булар. 5 жашар келишкен карат экен, 5 кашка. Кара кашка. Туяктары да ак. Жашы 5 жаш экен, бою 1,60-45ке жетпей калат окшойт. 100 000 сом кеми бар деп торговый мал базарында турат бүгүн. Бир аз айыбы бар экен. Биринчи минип атканда байлап туруп анан миниш керек экен. Баасыны 100 000 сом. Altı жашар экен, экасы көгөт. Баасы 65 000 сом кеми бар деп торговый мал базарында турат бул дагы. Жакшылап көрсөтө кетсек мында. Бул экөө палтарашка экен, Бишкектен алып келинген дейт. Кара менен торуну палтарашка 70 000 сомдон кеми бар деп турат буларды. Бишкектен алып келинген dedi.
Жазга кунан болот экен. Ушул эле жылкы аз эле жылкы кирет экен бул базарга, биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, бул мал базарлардан эмнелерди көбүрөөк тарталы комментарий калтырыңыздар, биз ошого карап тартабыз. Эркек төрпөө экен ала. Учурда баа берип жатышат. 42 000 сом баа берип жатышат ушу. Kırk iki 500 so'mga satıldı şu lalab. Bu kadar bağ oldu. 41.500 so'm bağ verdi şu. 41.500 so'm. Bu erkek törpök alınıp mı? 34.700'e alıp paylaştım mı? Uşul bu kaba oldu. Uşulda 56.000 so'm bağ verip жатышат şuga. 57.000 so'm deydi. Barakaba. 57.000 so'm. Bu sağını 3. torpağı menen eken. Erkek torpağı menen 69.000 so'mga Targovoy mal bazarından alınıptır hazır. 3. torpağı deydi. Torpağı özü 69.000 so'm. Bu sağanıydı. 65.000 so'mga bergen jokmun deydi. Qanchasi torpağı? Balası erkek, ikinci balası. Erkek torpağı menen ikinci balası. Özünüz qancha deb atasiz? 70 bin. Ana yakta soskalarını hem dartıp koy. Qancha litr süt beradi? 4 litre verir, 5 litre verir. Bir sağanda. Yok, bir gün. Bir günde 4-5 litre sütü var eken. 65'e berbedik deydi. Acı elini. Şu sağını bağ olup jatat. 70.000 so'm uçurda bağ verip жатышат uyga. Erkek torpağı menen eken 70.000 so'm. Qancha litr süt beradi? 4 litre. Bir sağanda. O egesini hem tartıp. Şu yerde bağ oldu. $70.000 so'm erkek torpağı menen. Bu sağını alınıptır 3. torpağı menen 52.000 so'mga alınıptır bu. Urgaç torpağı eken. Qancha litr süt beradi deydi? Peşene. Bu yerde çoğun urgaç torpağı menen çoğun uy turadi. Barodu eken. Qanchasi torpağı eken bu? Toplamının 71 bin. Torpağı menen 71.000 so'mga berbedik deydi. Özünüz qancha deb atasiz sen bunu? 71'e berbedik deydi. 80.000 so'm kemi var eken bu endi. Boz echki eken. Bu qancha hem boz echkin? Байланыш телефон. Boz echkinin boğası qanchaga berilbedi mi şul? 6,5'ga bolbodu. 6,5'ga berbedik deydi. Buna qochqorlarchi? Bunda buyruqli qochqorlar eken. Berbedim. Ondan 16 qaysi puchma? 16 doğutan. Nansı bu? Bunisi puchmalı eken. 16.000 so'm. Belkiler 10.000'den berilibdir. Aralar 15.300 berbedik deydi bu qochqordu puchmalı eken. Eta buyruqtu eken. 15.300'ga berbedik deydi. Urgaççı toqtular eken şular. 7.500 so'mdan berbedi deydi bular. Bu qochqorlardı 12.000 so'mdan berbedik deydi. Turuşuna
11 mingden kişine koşuştu deydi. Verbedik deydi. Kuyruktu uçkurlar eken. Eki çettekini 12 mingden verbedim deydi. Urgaç koylar eken. Çoğun jakşı koylar eken. Turuşunu 9600'den aldık deydi bulardı. Satılады eken kişine payda verilse. Boz koyları da aldık deydi esi. Bardığıyla bir de eken ha başta. Bardığı tegiz bir de koylar eken. 9600'den aldık dedi. Tegiz. Kıçmal koçkolları var eken bu yerde. Kançadan satıldas bulardı? Satkanınız? Satkanım 17. 17. 15 yarım 17. 15.500'den 17.000 so'mga chayin getirmişler. Repertuar var. Buna getirganlar. Bugünkü bağlar 15.500'den 17.000 so'mga chayinki kıçmal koçkollarının bağları uşunday bugün. Yeçkilerin bağlarında bile geçelim. 5.000 so'mdan 5.000 so'mdan 6.000 so'mga chayinki yeçkiler eken şular. Ulaqtardın bağları olsa 3.000 so'mdan eken. Bazar kança verdi şu ulaqtarga? 2.8 berdi. 2.800 so'mdan berbedik dedi bu ulaqtardı. Erkek bir yaşar eken değil mi? Bir yaşar torpaktar eken erkek 40.000 so'mdan kemi var eken bular. Bazar kızı жүрüp жатат. Biz көрсөтүүбүздү улантабыз. Bu erkek torpakta olsa 30.000 so'm kemi var dep turат. Erkek torpaktar eken bulardagı 26.000 so'mdan berbedik deyt bulardagı. Bazar 26.000 surap atır. Erkek torpak 30. Kança berbediңер? 26'ga. 26'ga berbedik deyt erkek torpak eken. Uyurgaç torpakta 25.000 so'm kemi var deyt. Hurmatly görүүчүлөр, bazar kızıp жатат. Эми biz sırtta satıp alıngan bağlarda bilebиз kançadan alışkanını. Uyurgaç torpak alınıptır. 18.000 so'mga aldık deyt. Bazardын sırtına baylap koyuşuptur. Мындай торговый мал базарынан сыртқа чыкканда тоок индиктер сатылат экен, чөжө индиктер бар экен. Эркек ургачысы 700 so'mдан сатылыптыр, 1000 so'mдан деп турат. Bu yerде базарга мындай бөдөнөлөр дагы кириптир. Мына 33 күндүктөрдө бул бөдөнөлөрдү жумуртка киреле экен. 170 so'mdan дейт. Бул 43 күндүктөр экен, 10 күндө жумурткага кирип калат дейт. Buların bağları olsa 200 so'mdan kemi var deydi. Bunday yumurtkaları menen eken. Bu yerde bödönönün kapasları. Mına şunday bödönö alam deseňizler, baylanışın nomerini aytabız. 150 deydi bulardan. Bödönö izdeseňizler, kayrılsaňızlar bolat. Iyisinin nomerini kaltırak etebiz. 07 096 086 numarına kayrılыңыздар. Soğanı torpağı menen alınıptır. 67.000 so'mga mına alıp ketişti. Erkek torpak 26.500 so'mga alınıptır. 26.500 so'mga. Bundan alınıptır. 37.000 so'mga aldık deydi. Erkek torpak 36.000 so'mga alınıptır. Hurmatly görүүчүлөр, ушуну менен биз жыйынтыктайбыз базардагы. Базар кызыгууланып жатат. Сиздерге кайсы базардан эмнелерди көбүрөөк тартыш керек? Комментарийге калтырыңыздар. Биз ошолорду тартабыз. Биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталып коюңуздар.